Ubak Paul Lengdo kertong ke United Democratic Party UDP na West Shillong constituency ula ong ba kecing sya job usdam arca katpra kamdai kecing sya job jong wei kertong Henry hakabor kecing lelot wat jingkwan shimet bat kebala lampat sya kecing hiar arsut kejela kumbalong menta yakni ubak Paul kerana syuaban penher ke lama ka parti haying sa jong ha mau prem men ka arpoetrik kula lengkot arjar fly kum kadak kecing sedang no kami lap election nong tawan juga yeng darbar kejela nakatai constituency kapan long hakar finyo trek rumpang arjar fly hadien kani kala buru dak cingya pajba deki arsyaka haboro koi constituency ban paru khubor bak UDP kan yang yakun menta kenti ban pengke em kejela dak jingkerman Pak Michael Wan, Chairman of the Tinggalang, the President of the Constituency Committee, Rekat, Pak Kiran, General Secretary, Pak Richard, Mikmat yang ada Youth President, Kolok lagi, Pak Mitor, Ladan Kerentan, Yabi Koki, Nongyalam, Pak Volunteers. United Come, Unit, Youthling, Nabalo, Kibeta Jong Kaniki, West Shillong constituency. Nito I play pengkepal kecik somo ini yang kecik syubetalan kejohi hari ini flag hosting ceremony. Kepada itu, kecik sang jongi yang dari kami berilung segi dong berok jong konstituensi kejongi. Jadi kesi kaba kamelia kadap subway snap dong kesi. Bahkan itu kaba kungkiri kesi. Kapan berkat, ya, kumpulan dalam bahatu kita lagi kita ke vision, kejong kinong ikun banyak kita ada pasti kelapur dalam daerah. Profesor G.G. Swell, abukan agisi, jom jadi ikun hill state, uang ban penjela, ban hau yang state, berandong a patch of beauty and grace, a patch of beauty and grace. Ini bentar sih, bagaikan beauty bukan dipakai sedang bidang cacing leran. Pak Kedis Negur, Pak Lagikan, a patch of grace, Nimpa Yuni grace, Yuni grace. Nakataw, abang isang, nakapag ipunher, yang kalama, kalau bagi siam, yan, bang ini kucimut lang, kun kinon persyan, ba ngin ya kun dago buat dago bor dago mensim dago jima jungi boro ban penting na ba kasih jungi kandai kasih kepada gaji kermen hamtam hari kaya batumai kesem batumai ay gaji kermen jungi gaji anggur jungi ngin berkirim yan ba kebetulan kamu kolong ba ngin perkutno ya kani kasansem kapaglamat an era of blunder and plunder. We should put an end to the era of blunder and plunder and make a fresh beginning. Jadi itu kedengai bilang kolong bagi nekikya, ban penting na, bagi namlong, Ibril, ibat terwar, di ya kalau penyeng lajong. Kasih syak,
Jok Kejongi, Pengalaman Arajar Kapra, Kamdei Kajing Sajok Jong Uwei Ukertong, Henry Kajing Sajok Akubur Jong Kajing Lelok Kajing Kwan Bak Kepengiri Menta Tang Kitab Kishin Jong Kajing Hiat Asep Jong Tastil Kajongi Akiliang Borok. Tadi kemudian keluar ke bawah Banten Shibun, Henry, aku paling ini saman, pada Jombi, bagi dan kam, yang leadership kepada vision, a leadership with vision, a nation with no vision shall perish, a nation with no vision shall perish. Yung kuat bagi jatuh, yung kuat bagi lutno, yung nak pan yapen, ya kalau kejongi dah kecing lalot, bak kecing rahat, pan huntan dia kor. Desa sisi nak kentu berpam, jadi lang abang isang ye kene kalali, dismuyat rekat konvensi. Bagi Songkia, a sense of responsibility, a sense of commitment, nak bertanya jingkat jingkian, jongka sejak kejongi, jongka jaga kerja kejongi, berbentuk baru, yang kecing scam, jongka secara dapat kantam, kisah lagi kejongi, youth wing, kira lagi, ngakwa berbentuk bagi ai, habis sama. Yang galawai kemudian kecikirmen pat kemudian kalitiat kebasyai kubasyai kini kemudian Pacatnya lama weh. Hari jongi kadang kasih nama Mano babatai start kenyaki kita di jauh. Mano babangka sendiri, mano babatai start kenyaki kita di jauh. Mano babangka sendiri, mano babatai start kenyaki